Hello ladies and gentlemen, this is Emile Show Official. Twongeye twagarutse nanone nyuma y'igihe kinini. Twongeye tugarutse n'ubundi kuri Emile Show Official. Gusa uyu munsi tubazaniye inkuru ikomeye cyane, ni inkuru ubona yuko iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, haba Instagram, Twitter ndetse na YouTube. Ubona yuko ari inkuru iri kuvugwa n'abatari bake ndetse bakaba babyishimiye. Iyi nta yindi ni inkuru ya Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid. Uyu nguyu akaba yaramamaye mu gutegura mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Uyu nguyu yaje gusezerana n'umukunzi we, byari bimaze igihe bivugwa cyane, ari we Iradukunda Elsa. Uyu akaba yarabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2017. Aba rero bakaba basezeranye imbere y'amategeko, bemeranya kubana nk'umugore n'umugabo. Ubona yuko ari ibintu byagiye bishimisha abantu batari bake, ndetse yuko hari nk'umwe wagiye ku rubuga rwa Twitter yandika aya magambo agira ati uru rukundo nkuru twarwumvaga nk'inkuru, none turi abahamya barwo kandi ko rukibaho. Uru rukundo ni rwogere ndetse rugere no kubatarugera. Aya ni amagambo umuntu umwe yagiye ku rukuta rwa Twitter yandika aya magambo bitewe n'ukuntu arashimishijwe nuko gusezerana. Hari na benshi bagiye bavuga ngo umukobwa wari usigaye muri Kigali ufite urukundo Prince Kid aramudutwaye. Urumva yuko ari ibintu byagiye bishimisha benshi, ndetse ntibabura no kubivuga cyane yuko uyu Miss Elsa, ubwo Prince Kid yashinjwaga ibyaha bitandukanye, afungwa, umukobwa yagiye kwirega, ndetse bigaragara nk'ibintu bikomeye cyane byagaragarije rubanda yuko uyu mukobwa kuko akunda Prince Kid bya nyabyo. So niyo nkuru rero twari tubazaniye, kandi natwe twabifuriza ishya n'ihirwe ndetse no mu myiteguro isigaye yindi y'ubukwe ya mariage, kugira ngo bazakomeze kugirirwa neza ndetse bazahirwe. So tubashimiye ukuntu mukomeza kubana natwe, ibiganiro nk'ibi nagasaga, kandi twongeye twagarutse ngo twitege tubazaniye byinshi. Hari ibyo twari duhugiwemo, gusa turabashimiye. Ciao ciao.